le lama chon kha leimin alo ma khami an han ti fai vel parim changa khanin kong ten lo sial chho khania atha mizo mi puite kan thik to hi chle to ra ni rimot mai ram ria hi chon ma ole voinia news hit tak tak pati te kan rek lenga ma sabera chon hai joining report petur zirtir tuan tang ti hi nia ti chon do le hen MNF roi tu tele LC local council te income tinia AMC by election hun ruat tinia dot le henin atobera henin asamin kongan lai tolo home minister tini bokani zon ma saber hian chiar taila government PS tolbung atanga government primary school thingthel scholarship district headmaster turason elbek chungnunga chu voin ni khatlaret kumsani somni pali hi joining report a pekunania government PS thingthela zirlai nu le pate chuan anfa te enkol tu tan andu lawa wangin a joining report petur dang turin an kalkhom thingthela tanga bengwana thudon danin elbek chungnunga hi book pui khwani in government thingthela hian kumsom panga je telo thokto chan sang sang awangle ama tho thattok lo na awangin ni somni pasari tharu kumsani somni pani khan thingthel VC in DO policy pa complain an siama hemi nu hian ni somni pasari thlasari kumsani somni pania tolbunga sunani kumni liam nuwa hetianga alo kirle hi nule paten thujiek sang sang kengin dulona anlo lantira joining report peturina kala nule paten mai chana anlo muwa enghuna po sikul ronzom lo turle aron thokani phot chuan anfa te sikul kaltir an tumlo thu anlo sil tina in zieka engwangin nge hemi pu elbek chungnunga hi andu lo ti hi chiang fek focus yanai ka mulo tlat mai a tho thattok lo na awang anti ngot lai te himo enge chan lewang hi chiang takin han zik se thaturania scholarship district atagin son turania scholarship district lampang hian thalawon ti vem ti te po chu shet chakom takani mo tilmak pe tak chuni he tilhi chona turle hanin MNF roi tu tele local council te income tinia nimini somthum pakhat thlasari kumsani somni pali chundar sompani khan MNF general headquarters elected office bearer tele aizol khopui chunga MNF local council member ten an party office a joint meeting an nei meeting kai roi tu MNF senior vice president Dr. Arlel Thanglena senior vice president chuan kai shroin treasurer lurot ki ma po in thua soi Dr. Arlel Thanglena chun local council member ten na in mu khom rot ani chante soin kumthar lama local council in thanlom turatana tuna tanga in buatsaih lok atul thu te soini larut ki ma chuan MNF hi party ani satli lova nam thu thlung keng tu kan awangin MNF local council member te chu kan chunga mi puimit afubi kani na kan tho na renga renga thatakin kan tisel turania mani veng chunga minmamo tu te chu kan hoisan tur ani lo ti thakop mai tilai thu jek chu joint meeting a hen Aizo City Local Council Association ACLCA roi tu te hne tangin malak to na le tuna MNF in local council a rural na an chan na le party dang local council a rural na an chan na te ngai thlakani tundin muna ACLCA noya local council din mun hriat theite aizo khopuya local council zat somrit panga MNF local council somsari pathum ZPM local council paruk le congress local council paruk anni tinia thakop me hetinga infui tharna anlo nei tele future plan an nei thati hi hriat MNF lampang te po hian in hei kumthar lampang atana local council in thanlom turatana in buatsaih lokna ania a thakop me hetinga in buatsaih na than lo nei tur hi ti chonin AMC by election hun ruat tinia engtika nge ti hiron chiang tani Mizoram State Election Commission SEC chuan Aizawl Municipal Corporation AMC Ward number 6 by election hunatan August ni somni panhe kumsani somni pali arwat SEC in Roman siam dan chuan August ni ret kumsani somni pali thleng mingpek lo thaini in nu do na hun August ni som panhe kumsani somni pali chun dar kha thleng hun honani August ni somni panhe jing dar saria tanga tlai dar li thleng vote thla kani dona August ni somni panhe ani vote tla te chu August ni somni paruk kumsani somni pali choma dar so matangin siartan turani AMC ward number 6 hi AMC ward number 6 hian Chanmari West Eden thar le hun thar venga huam MNF ticketa corporator tana thantlin zone zo sang le naral te chu athia wangin by election hi buatsaih ani azialo khop mai chuan August ni somni pahnia vote thla kaninga August ni somni paruka vote chiar chan ani donani ti hinia
campaign bo ruak po hriat cha kum le to khop mai hei chu ti chuanin a to bera hen hei kan home minister hi lo om mai lo top maya mala chak khop mai hei Assamin kong online to lo aron ti mak maya home minister ke sap dangan tu hnaya Mizoram le Assam ram ria Assam police ten kong online chu ti top tier ngal ani thu ama kom tu thutar thedar tu te then khat ashil home minister hian kong lai thu hriat ani vele kolosip dc in kachar dc abe pop ngal ti soin komin jun thla ro surna sa awangin ram ria Assam police in camp an siam na border post kalkong amina Julai tlatira tangin kong min te chu an thian fai ani ati ke sa danga soitanin kalkong min then fai pa in kong siala omti a hmun ngeya vaireng te civil SDO le SDPO ten kalchilin anen fia kolosip dc report thelonia ani chona bo zuya kachar dc biak po ani nuwa Assam police te malak na hi ti top ngalani state pani chief minister te hlovin biak to na angin thlathar maya hian rabri chungchang ti hona aizola nei ani don Aramri chungchang ti hona aizola nei ani don ti soin ke sap danga chun tun hnaya thil thleng chu DC la DC indoor na levela soifel me ato gori nin kan ria ati tinia kan home minister che chaka chuti rual chuan hei SDO te SDPO te tin kolosip DC te an fakom tak zeta lelama chun khal leimin lo oma khami an han ti faivel parim changa khanin kong ten lo sial chho khania eng po chuni se atha mizo mi puite kan thik to hi che le to ra ni ringot mai ram ria hi chon mo ole khati song khat tun tum video chuni photro se